Tug'anlar, assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, jalpi kurs valyuta ko'rarmanlari, salomatsizlarmi? Bugun 22 fevral 2026-yil Bishkek shahri, mana kurs valyutalarni ko'rgazib beramiz. Tug'anlar, videoga like bosib kanalga atalganni unutmangizlar. Sayısı LT'de dolar 87,50 тиын, евро 170 тиын, рубль 113,7 тиын, лира 1,90. Инвест акча алмаштыруу жана доллар 87,50 тиын, евро 102,50 тиын, рубль 113,7 тиын, тенге 0,17,7 тиын. Юан 12,20 тиын экен. Аякта балдар аябай көп го. Айкыр акча алмаштыруу жайында доллар 87,50 тиын, евро 102,60 тиын, рубль 113,7 тиын. Караңыз. Бұл жерде доллар 87,50 тиын, евро 102,70 тиын, рубль 113,5 тиын екен, туғандар. Мына ушундай жекшемби күнгө карата курстар. Бостон доллар 87,50 тиын, евро 102,70 тиын, рубль 113,7 тиын. Түрк лирасы 1,90. Моссовет, Бишкек шары.